السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن من اتقاه وقاه، ومن أقرده جزاه، ومن شكره زاده. عباد الله، واعلموا أنه ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عام الفيل ل12 ليلة مضت من شهر ربيع الأول. وأرضعته حليمة السعدية، فوقع له حادثة شق صدر فأرجعته إلى أمه. وفي السادسة من عمره ماتت أمه آمنة بنت وهب بالأبواء بين مكة والمدينة، ورجع به أم أيمن إلى جده عبد المطلب، وبعده إلى عمه أبي طالب، وبقي في كفالته وحمايته إلى أن توفي بعد البعثة ب10 سنوات. يا بالله تدبه يتورودني الله سبحانه وتعالى on nuluɗo annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam o waɗi ɓe sakkitoro nulaaɓe ɓen e sakkitoro annabaɓe ɓen hay goto neletake ɓaawo nulaaɗo.
e seedi ki Allah reweteɗo si wona Allah wondema annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko. jaaɓe Allah tedduɓe on ɗaɓɓirama hulugol Allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi kala on huluɗo Allah Allah dandaymo, kala on ñawluɗo Allah Allah yoɓitaymo, kala on jarnuɗo Allah Allah ɓeydanaymo. wono e jaaɓe Allah tedduɓe ande wondema o annabijo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o jibinama e nde nokkure wi'etende Makkatal Mukarrama. ɗum ko e ñalande tenerre, ɗum ko e tenerre hawri ñande 12 kañum ndu lewru wi'etendu Rabiul Awwal. ɓay woni ɓe jibinama ko ɗum woni yumma maɓɓe Aminatu bintu Wahabin, ɓay woni jibiniɓe ko ɓen ɗo woni yumma maɓɓe, ɓen maɓɓe ko Abdoullahi woni ko makete. ɓay woni ɓe biro maɓɓe jibiniɓe on tuma e muyniniɓe seeɗa neɓali kañum yumma maɓɓe faati ado taw ɓe fatari yumma maɓɓe muynini ɓe. après hande kadi o wiyetteɗo Suwaybatul Aslamiyya on kadi muynini ɓe, yilti kañum kadi nene Halimatu Saadiya muynini ɓe, yilti hande kadi ɓay noon nene Halima artiriɓe ka yumma maɓɓe. ɓawo ɗon hande kadi kaɓe heeɓi ɗon duuɓi 6 yumma maɓɓe ko ɗum woni faati. ɓay woni yumma maɓɓe faatike on tuma mama maɓɓe kañum e Abdul Muttalib neyiɓe ɗon duuɓi 2. ɓaawo on duuɓi ɗi ɗon kañum e Abdul Muttalib kañum kadi faati. ɓay woni Abdul Muttalib faatike on tuma bappa maɓɓe Abu Talib on ɗon o ƴetti ɓe, o ne'i ɓe, o hiwi ɓe, o danki ɓe, o watti yiili e maɓɓe ha hande kadi ha kañum Abdul Muttalib kañum Abu Talib kañum kadi faati. hara yo musidɓe tedduɓe, o neɗɗo ko neɗɗo kelluɗo, ko neɗɗo mo tawata Allahu subhanahu wa ta'ala on suɓi yo wonu sakkitoro annabaɓe ɓen. joni noon kañum nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe suɓanike en dendagal piiji moƴƴuɗi ɗin, kala ko tawata kon nafay en aduna e lahara ko ɗum ɗon woni ko ɓe suɓani en no waɗɗi en nde ñentintemɓe. ibadallah, عندما ندرس سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نتأسى بأخلاقه لننجو في الدارين. تميز النبي صلى الله عليه وسلم بعفة النفس، ولو طلب الغنى لضرب به المثل، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. أخرجه البخاري. وكان عفيفا في طعامه وشرابه وملبسه ومبيته. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو متجه على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه فابتدرت عيناه، فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته، وهذه خزانتك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. kono jaaɓe Allah tedduɓe, no hanani en foppu meɗen nde jangeten siira annabijo meɗen o Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, jangenmo faamenmo. si woni en jangi siira nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam on tuma haray no waɗɗi en kadi faahin ha joni nde ñentinten jikkuji maɓɓe ɗin. si woni en jangi en anday ko hen ɗum e jikkuji wonno ko ɓe jikkinorno. nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam biduni shak tawi ɓe jogii jikkuji moƴƴuɗi. allahu subhanahu wa taala o woni ka min fawqi 7 samawatin, o woni ka dow asamanuji ga, ka dow arsh. o haawi jikkunolaaɗon, o wi: innaka la ala khuluqin adim. heɗnolaaɗo anday an hiɗa mbaɗi jikku mawɗo dey, an hiɗa mbaɗi jikku tedduɗo, jikku moƴƴuɗo, jikku fodduɗo, jikku yeɗɗuɗo, jikku kelɗuɗo. haray yo musidɓe tedduɓe, jogiiɓe jikkuji moƴƴuɗi ɓen ko ɓe woni yimɓe aljanna ɓe. yo Allah waɗu en jeyaɓe e maɓɓe, yo Allah waɗu en jeyaɓe e maɓɓe. haray nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko firteɓe misal e jogagol jikkuji moƴƴuɗi. joni noon enen kadi no waɗɗi e nde ñentinteɓe e ɗin jikkuji moƴƴuɗi fi on ɗum fi yo en daɗu ka aduna wo, daɗen kadi ka lahara wo.
harayo musidɓe tedduɓe nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no seedirno e yimɓe ɗuuɗuɓe honɗum jogagol wonki tedduki ruuɗiiki nefiniiki e kala ko añini e kala ko harmi. si tawi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko aduna ɗaɓɓuno ɓe piyirteno misal e jogagol moyen, kono nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ngalu wonaali ngalu ko tawata koko ɗuuɗi ko tawata immorde e jawdi wo, kono ko woni ngalu tigiti ko ngalu wonkiikin. hadis o ma ko sahihul Bukhari. nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi hari hino reeni e denndaangal alhaaliji maɓɓe ɗin, ɓe nafotaako ko woni wo tawi ɓe renti e nafagol ko tawata kon ɗum ɗon hanana feede. ko wano noon kadi ka njaram maɓɓe koko hana yareede kon ɓe yarata, ko tawata kon hanaka yareede haaju maɓɓe ala e ɗum. ko wano noon kadi ka ɓornateeri maɓɓe koko tawata kon sari no newni yo julɗo yo ɓorno ko ɗum woni koɓe ɓornoto. ko wano noon kadi ka daɗɗudi maɓɓe kaɓe beloto ɗon kaɓe ɗanoto ɗum ɗum ɗon kadi wano noon. ko wano noon dendagal alhaaliji ɗin. seede tawi nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam tawi no hayfinno fi aduna ñande goo kañum sayyiduna Umar ibnul Khattabi radiyallahu anhu ñande goo naati tawi nulaaɗo hino beɗi hino soɓɓiɗi e gatal, tawi hiɓe soɓɓiɗi e gatal, hiɓe haddi haddare, ɗum woni sakkare konti wudere niilegoyo musidɓe tedduɓe. on tuma seydna Umar wattaniili ndaari tawi gatal ngal battini ka beccal nulaaɗo, tawi gatal ngal waɗi batte ka beccal nulaaɗo. on tuma ɓay woni seydna Umar yii ɗum, seydna Umar wulli wullandu sattundu. on tuma nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam landi seydna Umar e Umar ko on noon ɗa wullude, ko en ɗum wonma wullinde. on tuma seydna Umar maaki an annabajo Allah emi hana wullude a yi'aali gatal ngal battini ka ɓanndu maaɗa, gatal ngal acci batte ka ɓanndu maaɗa, hinla kadi hino ka marata jawɗi ɗon kadi miɗo suti mi sutaaki ɗon sowona ɓeri ko mi suti ɗo, mi manale goy awa hay hunde ko tawata ko immorde jawdi ala nder ton. daari wano ɓe laaminoɓe to, wano laaminoɗo wano ruumo en, wano laaminoɗo farisi en, ndaari ɓen jawle ko ɓe jogiti, ndaari jardin ji, ndaari on tuma seydna Umaru ma kadi ɗum nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. on tuma nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki hoore noon kadi seydna Umar maaki hoore noon ɗum ɗo fof ko an woni nulaaɗo Allah on, ko an woni suɓaaɗo on, ko an woni ɓurɗo moƴƴude yimɓe ɓen on fof. jooni noon hino an ittiri alhaali ko ɗum woni rawale goy angal moyen ko jogiɗa maali goy awa soñdia ko jogiɗa. on tuma nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki ko ay yo Umar ene e weltintama nde enen nde wonanta en laahara on kamɓe ɓe ɓe sifiɗa fi mum to kamɓe kam wonana ɓe aduna on womi inni oye. harayo musidɓe tedduɓe ɗum ɗo kadi fira wonɗe yani ɗum ɗo lundaaki kadi ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam toranino Allah sahabajo goo yo Allah ɗuɗɗinanmo ɓiɓɓe makko ɓen, ɗuɗɗinanamo kadi jawdi makko nin. nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam toranino ɗum kadi sahabajo goo. harayo musidɓe tedduɓe ko faanda e mum ko awalegoy e kippugol fi aduna tun tawa fi lahara kañum haaju mum ala e ɗum ɗon, tawa ko no wakkili tun no tinni tun fi moɓugol jawle, ittata sadaka e majje, darnata juulirde, darnata ka diina jangate, haaju mum ala e diina fes kañum tigi tigi hayso mbooɓi aduna Allah o fof ko ɗoni yonanta wonkikin few ko sifa ɗin alhaaliji. donc eɗen haray yo Allah hisi ɗin immorde e ɗum. haray yo musidɓe tedduɓe ibadallah, تحمل النبي صلى الله عليه وسلم فنون الأذى في حياته فظفر بالنجاح بعد المهن كما هو الحال في الغزوات. ففي فتح مكة فقد خضع له جبابرة مكة بعدما خنقوه ورموا عليه سلا جزور وهو ساجد يصلي وهددوه بالقتل أو الإخراج من مكة، ولكنه عفى عنه امتثالا لما جاء في التنزيل. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. harayo musidɓe tedduɓe
nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wonno neɗɗo muññiiɗo. nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawi ko neɗɗo muññiiɗo fota ko hina seeɗa. neɗɗo muñño haa hewta nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ko waɗi heeferɓe ɓen ɓay woni nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam nulaama yottini nulal ngal e maɓɓe ha siko soñja siko lorrugol siko tampingol he ɓe soñjuno nulaaɗo ɓe soñji kadi wondiɓɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓayno woni nulaaɗo nulaama hadde kadi e noddugol ngol yimɓe ɓen kadina ɓe waɗi ɗum gundo ko yaata duuɓi tati. ɓay woni on duuɓi tati on tuma Allah yamiri nulaaɗo yo nulaaɗo feññi hannde kadi noddaanu ɗum nulaaɗo on tuma nodditiɓe ɓe mooɓi on tuma ɓay woni nulaaɗo nodditiɓe ɓe foppu ɓeymiɓe ari kala mo waata arde wo immina ɓay woni nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yottini nulal ngal e maɓɓe. ko ɗon kisan o bappa maɓɓe wiyeteeɗo Abu Lahab on ɗon kisan o inni ali hada jama'atana ene ko yetagol men sifangol konngol ɗo noddirɗaa men e yo ko sifangol ɗo noddirɗaa men ko ɗum ɗo accindinirɗaa men haajuuji amen tabballak ko ɗoni Allah halkiima kono ɓenni e pular womo Allah yottani no ɓuri mo goɗɗo yottani on tuma Allah subhanahu wa ta'ala on kañum kadi o jippini tabbat yada abi lahabi wa tabba hano suratol ngol yaari no Allah huuɗi kañum Abu Lahab e ko jokkiɗon kon haranoyo musidɓe tedduɓe bayna kawsayni bil munasaba no woodi e julɓe ɓe tawata kamɓe hiɓe tongani hoore maɓɓe juulirgol ngol suratuwol ɗum ko faljere yo musidɓe tedduɓe ɗum ko faljere noon qur'anare nden nde foppu mari ilaka nde fuɗɗi haa ka nde hatti kala ko julɗo on faala o juuliray kañum ka suratuwol ɗon na hay heeferɓe ɓen fof haala fiimum ɗon na hay heeferɓe ɓen fof ɗon ko haala fiimum ko kañum o Abu Lahab kañum e ɓeyngu makko ko ɗen ɗon hawni ko janta fiimum amma ɓe heeferɓe luttuɓe ɓen kayno janta e nokkeeli goo on noon si goɗɗo inni kanko o juulirtangol wayiwa si kanko e nele no mettimo ko tawata kon e Abu Lahabin kañum huɗaman on ko keefeero noon on ko gaño nulaaɗo noon on ko gaño diina l'islam noon jon noon haray julɗo hana dartodude on ɗon wona e wigol no waɗangol mo vengeance ɗum ko faljere noon juulirengol juuliren kala ko heɓuɗen feere kala ko ndewani e immorde e deftere Allah nden nde fof mayre kala ko ndewani e faqra ma tayassara min alquran kala ko ndewanima e qur'anare nden janngu harayo musidɓe tedduɓe e on tuma hannde kadi ɗoni noon e soñjugol noon nulaaɗo hannde kadi ɓe waɗi nulaaɗo embargo kamɓe kala e wondiɓɓe maɓɓe ɓen tawi hannde kadi ɓe soodantaɓe ɓe yeeyataɓe ɓe jombata e maɓɓe ɓe hokkiɓe yani tigi tigi mbaɗi ɓe embargo ɗum ko noon ɗum continiri ɗon noon ha hannde kadi e nder ɗum hannde kadi ɓawti ɗum noon hannde kadi Allah yamiri ɓe feru on tuma e ɓe immini sahabaɓe go ɓen ɗon feri seeni Éthiopie ɗum no yaari noon ka sira no jantoɗa noon ha ɓawti ɗum hannde kadi ɓe feri kadi ɓe seeni kañum e Madinatu Munawwara kañum sahaba e ɓawti ɗum ɗon noon ɓay woni soñja on tiiɗi e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ha feƴƴiti hakkude kambirangol ɓe warugol ɓe maaraɗagol ɓe yaltinaɓe Makka e noon e kambaji ɗin on tuma Allahu subhanahu wa taala yabiri ɓe feru ɓe seeno Madina mais ko waɗi yimɓe Madina ɓen ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe tedduɓe ko yimɓe wernayɓe koɗo ko yimɓe moƴƴotoɓe koɗo e koɗo kabi on tuma noon ha fewno ka fewndi ɗo ni ha ka fewndi ɗo ni yimɓe Madina ɓe kala annduɗo toon no anndi e Madina ko yimɓe moƴƴuɓe Makka kadi ko yimɓe moƴƴuɓe kadi woni toon fewndo ɗo kono wono fewndo on tuma ɓay hay ko heeferɓe nu on tuma hari e ɓe wonaɓe julɓe maɓɓe tawi moƴƴa few kono noon joni no fof changé no joni hannde kadi fof woni gotum ɓe fof ɓe woni julɓe moƴƴuɓe ni fewndo ɗo kono hari yimɓe Madina ɓen tawi ko jaɓɓotonoɓe koɗo Allahu subhanahu wa taala yamiri nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe feri ɓe seeno toon ɓe feri ɓe seeni toon de ɗen anndi no jantora ɗon no immorde e soñdiaji e tampereji ilaka yaltugol Makka ha noon no ha laawol ha no ɓe hewtiroy noon Madina tigi tigi soñdiaji ɗin tiiɗi e hoore maɓɓe fota ko hina seeɗa kono noon ɓay woni ɓe hewti Madina yimɓe Madina ɓe werni ɓe jaɓɓike ɓe moƴƴike e maɓɓe ɓawti ɗum hannde kadi e no woodi ko wiyete fatuhu Makka ɓe artoy noon ɓe udditi noon Makka ɓe ardi e force tiiɗuɗo force e doole moolanaɗe ɓe udditi Makka ɓay woni ɓe udditi Makka hannde kadi e yimɓe Makka ɓen tawi joni hannde kadi no ɓe noon soñjunoɓe ɓe ɓen noon tampinnoɓe ɓe ila taw atto ɗum noon ɗi jihadiji waɗuɗi ɗen anndi wano ko gazwatu Badrin nden nokkure ɗon
bus e ɓe soñjunoɓe ɓe ara num bus e maɓɓe heddino ko gaswatu badrin ɗon ɗe bus e maɓɓe buy e maɓɓe no jeeya e nder e soñjaji noon ɓe soñjirnoɓe ñande goo nulaaɗo sallallah alih w sallam ka sera suudu kaaba hiɓe juulude ɗon ko ɗon kañum e heeferɓe ɓen hiɓe mooɓino to hannde kadi ko ɗon goɗɗo maɓɓe indi ene ko hombo e mooɗon yahata ƴettoya ko wiyete ko yowtol e kaari en ngol e adda hibba e o bi mana joni si ngeloba rimile goy joni o yowt ko ine ko pular ko yowtol innete saabo nya saakun dewlu kun ka tawata ɗum ɓikkun kunno nder ɗon ko ɗum wiyete sala jazour hande kadi a ƴetta ɗum ɗon noon adda hibba e lulaɗo ko ɗon ki saburɗo ɓalki seede on e maɓɓe waɗi ɗum yahi yowtoye ɗum ɗo e jewtoye ɗum noon acci ha lulaɗo ko sujji ɗon hibbi e lulaɗo ha on hande kadi ɗum yaari noon tigi tigi soñjaji ɗin ɗi tiiɗi e nulaaɗo fota fota ko hina seeɗa nulaaɗo kañum kadi sallallahu alayhi wa sallam ko ɗoni huuɗi ɓe ɓenɓe ɓe huuɗunoɗon ɓen ɗon ɓe foppo maɓɓe ka gaswatu badrin ɓe fof ko ɗon ɓe uni ɓe una e gayɗo ɓe fof maɓɓe ko ɗon woni ko ɓe heddi donc haare o musidɓe tedduɓe ka diina l'islam haray e heeferɓe ɓen soñjuno julɓe ɓen fota fota ko hina seeɗa soñji nulaaɗo fota fota ko hina seeɗa ɗen andi wano bus e maɓɓe hannde kadi soñja ɗo no bilali en wono suma yani tigidi ɓe soñja ɓe tampina fota fota ko hina seeɗa kono noon ɓe muññi ɓe wakkili ɓe tinni ɓe tabiti ka diina haray ɗum noon waɗi ha allah waɗi diina kan continue ha no fewdori ɗo noon nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hannde kadi woni aade ndewiɗo aade moƴƴuɗo aade en e yaafotoɗo ɓay woni ɓe yaltiniɓe makka kono noon ɓay woni nulaaɗo ardoyi e doole ardoyi e force hande kadi tawi nulaaɗo ko faala o ko ɗum woni ko watta ɓe tawi nulaaɗo ko faala o ko ɗum woni ko watta ɓe kono noon nulaaɗo kañum kan tigi tigi woni aade muññiɗo o waɗi si allah subahanahu wa taala o wi wonde makko sabu nde newaare nde newiɗa ko sabu ɗum allah subahanahu wa taala on moƴƴi ema par ce que sa wonno yoruɗo ɓernde hande kadi ko ɗum woni e ɓe buydo gayno potto takko ma kono tawi ko a newiɗo ko a moƴƴuɗo ɓernde ko a yaafotoɗo e joni noon yaafoɓe insidanoɓe aray e allah subahanahu wa taala on o moƴƴi e nulaaɗo o moƴƴi e julɓe ɓen haray o musidɓe tedduɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ɓay woni ɓe udditi makka tigi tigi bus e soñjunoɓe ɓe ɓen ton kono tigi tigi nulaaɗo kañum kay ko ɗum woni yottanoki ɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaafiɓe few yaafiɓe muññi fes ko ɗum woni ɓay woni ɓe ari ɓe tawi nulaaɗo joni hiɓe huli hiɓe aani hiɓe jiɓi ko honnu nulaaɗo watta ɓe kono ko honnu nulaaɗo makannoɓe nulaaɗo ko makannoɓe la tasriba aleykum lyawma yahfiru llahu lakum on ala feloore hannde allah yaafoto ɓe tori allah yo allah yaafo on e musidɓe tedduɓe nulaaɗo tawi ko muññiɗo ko nulaaɗo ko yaafotoɗo aw haray ko wiyete muñal ɗum ko jeeno ɗum e jikkuji nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗin hari nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗon allah subahanahu wa taala on towniri valeur maɓɓe on towni teddugal maɓɓe ngal ha towi fota fota ko hina seeɗa ko ɗum woni ɓe heɓi teddungal aduna ɓe heɓi teddungal laara enen kadi ɗen tori allah subahanahu wa taala ñentigolɗe e ɗin jikkuji moƴƴuɗi ɗinni jikkuji moƴƴuɗi ɗi tawata neɗɗo julɗo si ñentiniɓe e majji ara oti kañum kadi no mari moƴƴereji aduna no mari moƴƴereji lahara nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyamati ahasinukum akhlaqa pelletti ko ɓura yiɗede e mon ka an koɓe ɓurata ɓaɗodiroyde e place mum ñande darngal ko ɓurɓe ɓe moƴƴude jikkuji e moɗon yo allah waɗu e moƴƴuɓe jikku yo allah waɗu e moƴƴuɓe jikku yo allah waɗu e moƴƴuɓe jikku aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله إن أولى الناس بمحمد عليه الصلاة والسلام الذين اتبعوه وتمسكوا بسنته أما الذين يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم
ويخالفون سنته ومنهجه فهؤلاء على بعد من الصدق. إن أولى الناس بشفاعة الرسول هم أهل سنته. إن أولى الناس بهود النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم عليه صلاة وإن أولى الناس بصحبته في الجنة هم محبوه. جاد الله تدبه باو يتقول الله سبحانه وتعالى جولا إن الله صلى الله عليه وسلم ولا كرام هلوغل الله سبحانه وتعالى. جاد الله تدبه ande wondema pellet ko ɓuri de yimɓe ɓen fop ko ɓuri handude e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama ko ɓen jokkuɓe mo. Jokkuɓe ɓen nulaaɗo ko ɓen ɓuri handude e nulaaɗo. ɓe jogitiiɓe sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama on, ɓe ñentinoɓe nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallama e sunnaji maɓɓe ɗin. yiɗuɓe ɓen allah yiɗi nulaaɗo, gollooɓe farillaaji ɗin, ñentina nulaaɗo e sunnaji maɓɓe ɗin, ko ɓeeɗo ɓuri handude e nulaaɗo, ko ɓeeɗo ɓuri foddude e nulaaɗo, ko ɓeeɗo woni e ñentinoɓe nula, ko ɓe woni yimɓe aljanna ɓen. Amma noon tawɓe ɓen kañum allah dande en jeede e ɓen, hemɓe woni ɓen tawɓe ɓen wiyayno yiɗi nulaaɗo ka konnguri, kono noon ɓe haaji maɓɓe ala e sunna fewu. Tawa ɓe lundoto nulaaɗo fewu, tawa so nulaaɗo maaki yo ƴawre, kamɓe jipporay woni. Kala sunnaji nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗin haaji maɓɓe ala e ɗin, tawa kamɓe ko honɗum ɓe ɓuri hittinde fiimum ma ko honɗum ɓe hittini fiimum koko bid'aji sincaaɗi, ko bid'aji sincaaɗi ɓaawo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Tawa kamɓe ko ɗin ɗo woni ko ɓe gidigidinnoto fiimum, ko ɗin ɓe ɓantata fiimum, ko ɗin ɓe hittinta fiimum. Donc haray ɗum ɗo kaka wi ko ɓe wi kon ɓe yiɗi nulaaɗo, haray ɗum ɗo kaka ɗengal woni wonaaka kuuɗe. ɓe luutondirayɓe e nulaaɗo e sunnaji nulaaɗo ɗin e laawol nulaaɗo ngon, ɓeeɗo no woɗɗiti ko wiyetee kon goongugol, ɓeeɗo no woɗɗiti ko wiyetee kon goongugol. Jooni noon pelletti ko hanndi e tefoore nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam nden ko jokkuɓe ɓen sunna nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. Pelletti kadi ko ɓuri foddude kadi e weendu nulaaɗo ɗum sallllahu alayhi wa sallam ñannde darngal ko ɓurooɓe ɓen ɗuɗɗinde juulude e nulaaɗo, ko ɗuɗɗinaɓe ɓen juulugol e nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. juulaɓe ɓe nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗuuɗi ɓe moƴƴa ɓen haray ko jeyaade e maɓɓe. Ko wana noon kadi ko ɓuri foddude kadi e wondoyde e nulaaɗo kadi sallallahu alayhi wa sallam ka nder aljanna ko yiduɓe ɓen nulaaɗo, ko yiduɓe ɓen nulaaɗo yo Allah waɗu en jeyaade e maɓɓe. haray musidɓe tedduɓe, julɗon no haani wonde ñentinowo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Kala ko oti gollata hellaka diina, kala ko julɗo on gollata hellaka diina, oti yo tefu taw annda ko honno nulaaɗo warruno, oti kañum kadi o warra noon. Kala ko nulaaɗo on woɗɗitino kon o tigi woɗɗito ɗum noon. Kala ko tawata kon kadi woɓɓe iwtiri kadi ɓaawo nulaaɗo, ɓe siñkiika nder, ɓe siñkii ɓe wattiika nder diina, tawata nulaaɗo gollaano nden huunde, ɓe yamiraano yo nde golle, ɓe yaano hende golle, ɓe deƴƴi e fee muɗum, haray ko reenagole ɗum, haray ko ɗum ɗo woni ka goonga ko ɗum tigi tigi woni ko wiyetee bida. Inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kala ko wiyetee kon bida ko majjere, ɗum ɗo fof haray ko ka yiite. Joono yo musidɓe tedduɓe, no jeeya kadi e faljere julɗon innugol jooni haray konnguɗi ɗin ɗuuɗi maɗum e laawi ɗin ɗuuɗi. Jooni tefii tigi tigi ko honno nulaaɗo wonno e mum. So tefii laawol ngol nulaaɗo wonno ngol e muɗum, an kadi jokka ngol ɗon. An kadi haray tigi tigi wota jaɓu wonde kañum ko wiyetee ko huɗo ɗatal, tawa yahoowo on yaaday e mum, aroowo on artiday e muɗum, ta jaɓu wadde hoore ma on place ɗon. Haray ko wakkilagol Allah no waɗi alhamdulillah, leydi men ndin no heewi tew gannduɗuɓe karwotooɓe kelluɓe no e ndeer leydi men ndin, wonɓe faaminde kadi julɓe ɓen kadi fota diina kan. Haray wakkilo jannga, wakkilo landoɗaa, wakkilo tefa, haa annda ko ɗum ɗo woni goonga, hannde kadi tabitaa e ɗum ɗon. Amma ko tawata konko yimɓe ɓe tawata ɓen ɗon ɓe faama sunna on, ɓe faama diina on fota, haray reeno ñentingol ɓen noon sakko ɓe majja ɓe majjini. Dey ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala on, yo Allah arsuko en yi'ugol goonga on ko goonga, yo Allah arsuko en jaɓugol jokkugol goonga on, yo Allah arsuko en jaɓugol iwgol meerente on ko meerente, yo Allah arsuko en jaɓugol woɗɗitagol meerente on. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله أسكو إن ينتقل سنة نولاد صلى الله عليه وسلم. yo Allah artu en wurutugol sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. yo Allah artu en woɗɗitagol bid'aji ɗin. yo Allah artu en woɗɗitagol bid'aji ɗin. yo Allah artu en woɗɗitagol bid'aji ɗin birahmatika ya arhamar rahimin. yo Allah artu en rewgol Allah dewal laaɓungal weltinaygal allahu subhanahu wa taala o ngal tawata hino hawrodiri e sunna nulaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam birahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.